Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Arngut ki rangba nakshnong nong prut but langkina West Kazil district ki bamkwa ban penpau kurteng ki le thu ba ka South Rig unailar ar hajar arpsau ha kapor kumba arbaji ai minstem. Kadba kidang wan bu briu na Buckley South West Kazil district but onta kilapoi halat Buckley kendit kensan kawi kakali kabadon yo registration number ML 123708 kalabe ikinadin. Kidiki arngut kile thuru bahadin ba kilapin sange ba nakati kakali lami sangut kibriu kiba kamya ladi ba kidiki seng all Khasi Hills Achik Federation AKHAF. Balayalam the Uvikish di Marang Nakshnong Buckley Conjoy Southwest Kazil District. Shushu kitiki arngut kila yuthuru ba kitiki briu kila dawa pisa bat namar ba kimton pisa kila syasyo bat syarabor syaklau haringkat keberngem bersin bat ondala syai kebeneng kila pelat no ringkat iki bat kejing berngem bersin balada kilap yang baki wan syakati kejaka kentang bat kali bat briu. Na kalian kitiki arngut halor ketika jengjah nin kesngi kandriu trik unailar arajar arpsau kilalit ban ujor da ke FIR ha nong kelam police station persya ikitiki briu berkila kerpat ru iki bor jangkaan bakin kem bat penshitom ikitiki briu katkum ki kendon jangkaan. Ni kesngi bu tai di manji kali kamai kamu yo resep diun mari itu ha tangkaro dongai ta kit morbang apordi te ndupat tu karo te luyere le lawan phai tu karo en on tu pas tadi de ta si kabu Dapordi ida tercukali lagi penhap ilmar wani su baik beladin khang belak khmat maksudnya khang phai na din phai sen lu phai lên to ha te tawa en phai yang tu phang wan pachong na ha aket so pan pisa dawa pisa yi di on en ko main tian an ne hadin tu kon ngau adin urusan bagi kulit ngas teori steng ngas teori pada pure jin thang kali thang bat bro dalam kit iya kit kue kit mau kit siap jin thang kali cara tu saudari kasih saja si baca men bat iya pelaksa sedang mesti pelajar berketing si okay marang warna marang stop kita